Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal Espiritu. Bapo Maria mipno kaking grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno kaking grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino Verbo, may katawan niyang tao, at may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria mipno kaking grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, o Santang induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa pong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami, arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa ko iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimuing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimuing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimuing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Iyanasa.
Mayapayabak po. Manyindi kayo mo pong metong reta pong atalan nyo po. Tapos po pakilakoyo po kayong plastic ding papabless yung pong kandila. Salamat po. Sige. Mayapayabak po kaya kayungan, ngayon aldong iti, pagmasusyan tayong kapiyastaning pangadaon ng Ginoo king templo. Ang kaya katampong magmisa, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilag yun ang agpaong anak ang paning banal Espiritu. Amen. Ing Ginoo datang iya kambening mayupayang sikanan at munye sala karing mata ring sablang sumuyo kayang. Alleluia. Pamamendisyon karing kandila. Jesus may kirakaya king kakatamong katawan at daya
Inya malyari tamong maging ganap ng kapatad at mipnong lungkot, kapanisyan at katapatan. Malyari talang larinan ding makatawo tamong kasalanan. Iting Ginong Jesus, manatili ang parati kaya kayungan. At kekan timorin. King Aldoy iti makyabeta kari Jesus at Maria, King pangadaw ning Ginoo, King Templo. Uling iting kapag masusyan, yan naman kambining tula ipasyag tayo Jesus anting suluding kekatang biye at matula tayang tukyan kekabanding dalan antimong ing depatanang Maria. Ganakanta mo naman ing kayabi ng Jesus at Maria, kailangan talang tanggapan ding krus ning biye at datang kaya katamo. Uling iti ing dalaning kasalpantayanan ding Kristiyano, ing dalaning ding putuki, king sulo ng Kristo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ikaing tune sulo, potang magsalita ka, ing dalumdum babye dalang king sala ning Aldo. Ing yato yay nagnaing sikananing naslag mo, at malyari keng miye king sala ning lugod mo. Samantalang daralan mila reting makasinding kandila kilubning pisamban. Bustan mong ding lupamit puso sunlaglaking kekang ligaya. Kaya bening anak mo, gawan mo keng anak ning sala. Idayo mo kami king dalumdum ning pamikasala. At tayran mo kami paing turo king ngalanang gamong sala kapamilatana. Akekeng dalan katutuan at biye, ing sulunan ning yato Yesu Kristo. Iti adwan mi keka, king kapamilatana mo rin ing ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Amabibiyam po ang magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lumapi la puring MDC, itasya puring kaya kayong kandila. Lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayan, hinirang ng poon nating may kapal. Gloria in excelsis Deo. Ligayakin Diyos, ligayakin Diyos, ligayakin Diyos, king matasaban mo. Ligayakin Diyos, ligayakin Diyos, ligayakin Diyos, king matasaban mo. Kapayapaan karing taong kayang kaluguran, upurian da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka
Pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakasasamban, dakakapayapan. Karing-kaong, kayang kaluhuran. Pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakasasamban, Pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakasasamban, Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa manalangin tamo. O Diyos ay pami, pagkasakitan ming lakwaning sablang tutunggen ming malapit at ligtas, ding karaniwan ming daraptan, ing sarili ming kapanatagan, ding kasiguruhan mit kaugalyan, daraon ming kekeng sarili kambe ng Jesus, at adwaning tetaganto kiking kayang sulu. Sopan mo kaming tanggap kaya bena king kaila ng kapanatagan ning tune pa magbayo. At miatad ka ring sablang makapaligid kaya kami king sala at lugod ning kaya kang anak. Bustan mong itiyeng sakripisyong iyain mi kaya kingaldoy ti kaya binang Jesus at ti Mariang imana. Iti adwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyem pong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggang. Loklok tamo po at patdan la rin kaya katamong kandila. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Malakias. Ingino nga nang makibat, lawan yu, paralake intubod ko, bang isadya ing dalanan ko. At ingginong pagdulapan yu, kabudabud lungubya, king templo yu. At intubod ang Mateo ng paninayan, datang iya. Wa datang iya at ihayag na, ing kasunduan ko. Nga nang sasabi ning ginong mayupaya, nino ing magwanta king aldoning panyatang na, nino ing mitagan makatalakad, potang paltoya. Uling niya, mangari king api, ning platero, at king lihiya, ning mamipi. Luklok yang antimong platero at maglinis pilak, dalisaya na la rin paring palipi ng lebi, at dalisaya na lang anti, ingginto at pilak. Ban kay batdang medalise, makapip dawon lang ayin king Ginoo, antimonong makananong sukat marapat, king antikanyan a paralan. Matanggap lang mitula king Ginoo, ring ayin na ning Huda at ning Jerusalem, antimo kanitang minuna, antimo ing merapat, karimbanwang malambat ng milabas. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos.
Ninuwari iting aring maligaya, ya Ingino. Ninuwari itingaring maligaya, ya Ingino. Ita sila ring arkoyo, ikayong pasbol ning syudad. Paitas kayo pa, ikayong pasbol amang atwana. Pabalaswan niyang lungub, ing aring maligaya. Ninuwari itingaring maligaya, ya Ingino. Ninuwari iting aring maligaya, ya Ingino, masikan at mayupaya, Inginong mayupaya, kimparang ning labanan. Ninuwari itingaring maligaya, ya Ingino. Ita sila ring arkuyo, ikayong pasbol ning syudad. Paitas kayo pa, ikayong pasbol amang atwana. Pabaluas na niyang lugub, ing aring maligaya. Ninuwari itingaring maligaya, ya Ingino. Ninuwari iting aring maligaya, ya Inginong mayupayang tuto, ya kabod, ing aring maligaya. Ninuwari itingaring maligaya, ya Ingino. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ang tiningding sablang anak ayamanwanang, taula, meging tao yan naman i Jesus. Kalupa na lang atin laman at daya, may kiwangis ya karela, at may kirake king pangatawara. Ban kanita, king kapamila taning kamatayana, akalupa ning kamatayan daring tao, akwaning asintang ing jablo, amaki kayo pa yan king kamatayan. At ban kanita, akwa na lang atimawa, retang mayalipan king kekaba ning biera, pauli ning takot da king kamatayan. Masalang bina king aliwaring ang helding sinopana, nune agpangking sasabyaning kasulatan, susopa na laring palipi ng Abraham. Inya kailangan bina ing makiwangis siya karing kapatad na king sablang bage, ban kanita, ya ing maging tapat at mapamakalulu ring matas apari, king kasuywana arapaning Diyos, makapidaon sakripisyong kapamayaran karing kasalanan da. Nga nawari, ngening ya mismo, may subok ya king tukso at kasakitan, inya ngeni, malyari na lang asopan, tetang aliwang daralan king tukso. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Meto nga sulu, bang ilantad me ing dalan mo karing hentil, at bang mo niya dangal king balen mong Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ingino, manatili kaya kayo. At kaya ka ang timorin. Pamamasa king mayap abalitang agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Miras ing panawon para tuparan dari Jose at Maria, itang yuyutos ning batas ng Moises, at gampanandang ing seremonya ning pamaglinis, inya delaring meko papunta Jerusalem ing anak, baring idawon king Ginoo.
Pablasang anti kanini ing makasulat, king batas ning Ginoo. Ing balang anak alalaking pangani, kailangan niyang mitagulaling king Ginoo. Mintala naman ka rin balang makapidawon ayin antimoing yadwanan ning batas ning Ginoo. Kaparis abatu-batu o kaya adwang pitsun. Ngeni ating meto nga matuang lalaking makatok ng Jerusalem, ing lagyo na Simeon, tawiyang banal at atintakot king Diyos. Paninaya ng datang ing pamatulan ning Israel, at yukang Simeon ing banal ay Espiritu, at pepakilala na kayo ning banal ay Espiritu, king eya mate, agyang ene anggang ene akit, ing Kristo ning Ginoo. Pepaisip ning banal ay Espiritu kang Simeon, at mintaya king templo, inyan ding pengari ning bingot ay Jesus, delari king templo barang gampanan para kaya, ing adwaning batas. Simeon kinwane karing takdena ing bingot, at pinurine ing Diyos ngana. Ngeni, Ginong sasakop king sabla, bustan mo ning painawang mipnong kapayapan, ining alipan mo, antimoing pengako mo, uling ka ring sarili kong panimanman, tengalan ko ing kaligtasan asidya mo para karing sablang tao. Meto nga sulu, ban ilantad me ing dalan mo, karing hentil. At ban mo niya dangal king balen mong Israel, ding pengari ning anak, may nga pamulalala king sinabi ng Simeon tungkol kayo. Simeon benendisyonan na lang, at nga nakang Mariang ima ning anak. Ing anak ay di telaganin ning Diyos king ikaragsa at king ikabangon ding dakal king Israel. Maging metong yang tanda ay sakwil daring tao, at ikaman, mitaglusan ka puso, king lungkot, akasing taram, ning metong asundang. Ban kanita, milantad laring lihim, asisimpan daring dakal karing pusura. Atin mo naman metong apropetisa, amatuan ng bina, ing lagyo na, Ana, anak ning Fanuel, ning tribu ng Aser. 7 na lang banwang biyutos ning asawa na, bayuya me balo, 84 na banwa ing milabas, manibat kanitang me baluya. Eya bitasang mamako king templo, aldot beng isusuyo yaking Diyos, king pamagayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras at darawon deri Maria to se king templo i Jesus, linapit siya kaya karela i Ana, at pepasalamat siya king Diyos. At migsalitayo tungkol king anak, karetang sablang manenayo, king pangakamos ning Jerusalem. Inyang agampanan na ing sablang adwan ning batas ning Ginoo, migbalik nala king Balenda, karin Nazaret, Galilea, ing anak, Meragulya, at Mesikan, kitmuan yang kabiasnan, at ing grasya ning Diyos, mamantabeya kaya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Kay payabak po. Kay ba't na pong may bendisyon, magdala ko pong kantila at may bendisyon na la. Uling ngeni pagmasusyan tamo ing kampiesta ning Candelaria. Ing sikat pong kapiestan kaya katamo, iyapin ing Candelaria. Candle Mass, keng English, keng Spanish, Candelaria. The Mass celebrated with candles. Pero iti po alwa mo ing Candelaria,
dakalya po ka piyesta nini, the purification of Mary, the presentation of Jesus in the temple, the encounter, nga po king Europe, ausan deng the encounter, ing pamitab mo, ning Diyos at ing kayang balayan. Aran timurin po ngeningal doy ti pagmasusyantam mo in World Day of Consecrated and Religious Life. Uli ni Jesus may consecrate siya, mi tagulading niya king Diyos, idpa. Aran timurin po ngeningal doy ti gaganakan tamo in kakatamong pangabinyag. Pangabinyag. Inyang ita mo, ding pengarita mo, dinawon da katamo, king Diyos, inyang may binyag tamo. Inyapin po ing binyag, kailangan deng anak mabibinyag la within 40 days. Ini po yung tutukyan tamo, dengalwa, pabanwa na la, adwang banwa, lungbanwa, bayo daw pabinyag. Ali po yung makanyan. So, ngeni February 2, antimurin first Friday of the month. Bakit February 2 yun? Nung bilangan me po, manibat inyang mibay chay Jesus, 40 days na inene. Nyay tamong katoliko, importante yung 40 days Karing mete tamo tintang 40 days. O yan po, mapilanlamo retin So, Mama Mary uling menganak yun, ating blood, dayang linwal kayo, at gustong meka talangkang daya, you become unclean, maging marinat ka. Inyapin ni Mama Mary, muntaya king templo, for the ritual of inipo, purification. Nung lalaki ing anak, kailangan on the 40th day, after the birth of Jesus, ing babae, ing ima, muntaya king templo, para kitang rito ning purification. Ban kanita makompleto ya, ing kayang purification, idawunin ini, ing anak na. Nya 40th day, o itapuing adwana ning batas, kailangan ing anak amibayit, idawun niya kingapong Ginoo. Magdisapirne po, ing piyestang Candelaria. Ing piyestang yapin ing the presentation of Jesus in the temple. Delate ka rin. Kaibat, o itapon may daw niya king Diyos ing anak. Kalupa na po ikayong pengari, potang papabinyaging anak, darawon niya kinapong Ginoo. Darawon niya. Anya kini in presentation of Jesus meganap kaibat na ning 40 aldo ning kayang pangabayit. Nyari ang anak po kailangan agad yung papabinyag. Darawon tala kinapong Ginoo. Darawon niyo kinapong Ginoo. Po? So, ini pong pamagdawon na ini, presentation of Jesus in the temple, nano ing burinang sabihan, potang darawon me inganak, pipresent me kinapong Ginoo. Kaibat nanita ko consecrate me ing anak kinapong Ginoo. Nyapin po ngini World Day of Consecrated Life, ang po pang religious life. Detang dinawon din karelang biye, ding pari, ding madre, dinawon din karelang biye. Ngayon po, nanong burinang sabihan nining presentation of Jesus in the temple. Nanong burinang sabihan? Nanong burinang sabihan po, tangi daw niya inganak. Ing burinang sabihan, ing biye, menibatan king Diyos. Ing biye, ing anak na ini, potang idawon me, potang ipresent me king Diyos, babalik me kayo. Na ing anak na ini, amibayit,
meni batanya king Diyos. At ibalik me king Diyos. O ini po yung burinang sabihan that human life came from God. And because it came from God, life is so sacred. Ingbye sagrado yun. Uling meni batanya king Diyos. At uling sagrado ingbye, sesenyeng biye, ingatan me ingbye, at nung malyari, ibalik me ingbyen ayan kinapong Ginoo. Nyating magpari, ating magmadre, darawnding karelang biye, kinapong Ginoo. Buri na pong sabihan, deng anak yo, pigkatiwala na lamuning Diyos, kaya kayo rin. Kaya kayo talaga rin anak ka rin. Balamo mo, penilas na lamo. Peparam na lamo. Anya istong peparam yung metong abage, kuwanan meng pasibayo ing anak. At potang sublime, kailangan ing anak kayan, mayap yang mayap. Kutang, deng anak ay apigkatiwala na ning Diyos, kaya kayo meging mayap la po. Kailangan turwalan lang masalese ding anak. Anyapin king ebanghelyong binasa ko na ano po yung sinabi na king Tauli, nga na, ing anak meragulyo at mesikan, kitmonyang kabiasnan, at ing grasya ning Diyos, mamantabi kaya. Kitmonyang kabiasnan, biyasa la po rin anak yu tungkol kingapong Ginoo. Ikayong tinuro ka rin anak yu tungkol kingapong Ginoo. Linapit siyo rin anak yu kingapong Ginoo. O yan po, ikayong pengari. No karila rin anak yu. Meging mayap lang tao. Bakit po niyang sinabi na ning Diyos, inyang lelangan ning eganaganang bagay ketiking yato, linawin na ning Diyos. At sinabi ng, and God saw that it was good, mayap, ing lelangan na ning Diyos. At ding anak ka rin, pigkatiwala no ning Diyos kaya kayo, mayap lang. Milapit laki nga pong Ginoo, ding anak yun. Na po, human beings are sacred because they were created by God. Inyapin, a child is a gift of God, that a child was not given to parents, but they were only lent by God. Ding griego nga po, your children were only lent by God. Ngayon tao mamamataya, watang makuyang anak, tutuki laking kutkutan din pengari alipo. Ding anak, pigkatiwala na lamo ng Diyos. Ngayon po, manyawad yung kwenta yung nga pong Ginoo. Watang marapla, king apong Ginoo. Your children were only lent by God. O yan po. And of all God's gift, there is none for which we shall be so answerable as a gift of a child. Answerable nga na. Manyawad niya pong kwenta nga pong Ginoo. Nung nanong milyari ka rin anak. Ulitan ke, of all God's gift, there is none for which we shall be so answerable as a gift of a child. Niya pa kamalang kong kapatid, isundo tamo po maging sulu. Niya po, balo po masakit in maging pengari. Niya pin Simeon inyang ikit ning anak, kinuwaning anak, kimunan ni, kinawul ni, at sinabi na,
ing anak ay ni yung sulu, yung magligtas ka rin tao. At nga na, King Birhen Maria, pakiramdaman niya po yung sinabi na King Birhen, nga na, dumalan niyang kasakitan, mitaklusan ka puso king lungkot, akasing taram ning metong asundang. Jesus, yung tagapagligtas tamo, dumalan niyang kasakitan, Jesus, mateya king krus, ninupo ing miyapektuan, ing ima, ing kasakitan na ning anak, kasakitan na ning ima, anyam balamo mo masundang yung puso ng Maria. Nung Kristo dumalan niyang kasakitan, makanyan muna naman ing ima. Potang ing anak, daralan niyang kasakitan, ing ima, makanyan muna naman. Niya sinabi ng Simeon, nung maging tagapagligtas siyang anak mo, ika, dumaki ka, kayang kasakitan. Nyay kayong ima, keraklan po, daranas kayong kasakitan. Paulidaring kayong anak. O iting sinabi ng Simeon at tutupo, piyabinabin mo man ing kasakitan daring santong pong santa, e mo apikumpara king kasakitan ng Maria. Nga po, bakit? Ing kasakitan daring santong po pang santa, dinawon din karelang biye. Pero yung Mama Mary, lawin niya po yung kasakitan na. E na dinawon biye na, dinawon anak na. Masakit king metong ayma, potang nga kakit din magdusay ng anak na. Nano pong sasabihan daring alawang pengari, maya pa nga ako na mo nga naningima, kesa aking anak ko. Anya pinpiyabinabin mo ing kasakitan daring ding santo, e mo apikumpara king kasakitan ng Mama Mary. The saints, the martyrs, offered their lives, but Mama Mary offered her son. Mas masakit po king meto nga pengarin eh. Potang nga kakit na yung anak na, magdusaya. Pero ita po, ing plano na ng Diyos. So pagkamalang pong kapatid, may daon niya Jesus, idawon tamo yung sarili tamo, para kinapong Ginoo. Jesus, may daon niya, Jesus, dinala niyang kasakitan, dumalan tamo pong kasakitan. Jesus, matetam. At nung Jesus meging suluya, tinalang ko pong kandila ng dinmeto nga sulu, maging sulu tamo sana, karing aluwang tao, kalupa ng Kristo. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya po, King Joseph pang maglubos mayupaya, linalang king banwa ang pong yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliging upaya ning banal Espiritu, mibait kang nuan na Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldosi nubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ibang mukum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banal ay Espiritu, king banal akapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapataw daring kasalanan, king pangasublirang bieding mete, at king bie alananga. Amen. Biyabi manalangin takang Jesus, ing kakatang malunusan at tapat ang matas a saserdote, amalyaring sumaw karing hanggang kapatid tamo. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, ipakit mo kaya kami, ing kaya kang sala at lugod. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ing kaya kang sala at lugod.
para king banal a kapulungan, bangding sablang mitagulali kimbera, king kasuywan king Diyos, at para kareng aliwang magindala nala ng panyulong ding sabla, manalangin tamo king Ginoo. Gino'y pakit mo kaya kami, ingkaya kang sala at lugod. Para kareng sablang bansa, ban ing dalumdum ning gera, ang puangkelan ustisya, ipawi na ning sala ng Esus, manalangin tamo king Ginoo. Gino'y pakit mo kaya kami, ingkaya kang sala at lugod. Para kareng sablang makakilala king Diyos, bang ato pandakang Esus, insala amitat timawa kareng sabla, manalangin tamo king Ginoo. Gino'y pakit mo kaya kami, ingkaya kang sala at lugod. Para kareng pakakalulu, ding danupan at alang pibale-bale, bang akit ampong aranasan da ing kasawpan at luguning Diyos, king kapamilatan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Gino'y pakit mo kaya kami, ingkaya kang sala at lugod. Para king komunidad tamo, bang miyaslagan kisala ng Kristo, parati tamong tuntun, karing paralan ng lugod na, manalangin tamo king Ginoo. Gino'y pakit mo kaya kami, ingkaya kang sala at lugod. Para ring sablang mayangot tamong kapatid at kakaluguran, bangson ladya karela ingalanganggang sulu, ayapin ni Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Gino'y pakit mo kaya kami, ingkaya kang sala at lugod. Ngini adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Gino'y pakit mo kaya kami, ingkaya kang sala at lugod. O Ginoo, tanggapan mo rin kekeng panalangin, kilubniting banal akarinan, anong no kadinatang ban makidabno kaya kami. Ipakit mo ing kekang lugod karing sablang inarap mi keka o Ginumi, manggaman king alananga. Amen. Kingamat mida ranami aining keke sarini agoning altar
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulak kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan na sa ning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapurit ikaligayan ng kaya lagyu, king kaya katami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting ayin, ay yampang ng mipnong tula ning kekang Santa Iglesia, uling king pangpatupad ning kaburian mo, ing kekang anak, dinawon na ing kayang sarili anting metong akorderong alang pintas, para king biena ning yato, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimo, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos ag ginutamo, Iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karin. O Diyos ay pami, kingalananggat lubos mayupaya, kabang pagmasusyan miya, ing kapigaganakan king Nuana Birhen Maria, ating pangadawo ng Jesus king templo. Iyang Birhen ay anak ng babae ning Sion, aking pamanupad na king batas, dinawon e keka ing anak na, ing ligaya ning balayan mong Israel, ating suluding sablang bansa. Yang Birhen akasaw ning king tangkamong kaligtasan, amidaon ke kaking alang pintas a kordero, ing misakripisyo king altar ning krus, para king ke kaming kaligtasan. Yang nindong Birhen amagtama sa kaniting anak ning kanwanan, melungkot king ulan ng Simeon, dapat metula king balayan mong linwal ban sa lubungan ing kayang talapagligtas. Ginoo, akakit mi ing kang lingap king pamisan metong ning anak at ning ima, king daliserang lugod, king metong nga pirakayan dang dusa, king metong akapagnasan mamatula keka, king tulami daralit mi ing kekang ligaya, kambering sablang koro daring anghel at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya. Ipnuyeng banwag, ating lapwat king keka, ligaya. Osana, ing kakatas, katasan, muaning daratang, king lagyuning Ginoo. Osana, Osana, ing kakatas, katasan, Osana, Osana, king kakatas, katasan. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kaybat ni ngapunan, kinwani kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan ye iti, ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketam mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Otang kakanan niya iting tinabi, Otang miminong kami kaniting kalis, Kekang kamatayan, ke kami ang papasyat, hangganan, kindatang ka, kinkekang ligaya. inyangin ing gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebyen ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo. Kingi kaming ansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Bamiganap yaking lugod. Kambenang Francisco ing Papami, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritumi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ating mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenaying subling miye, at ding sablang mayang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panabon, podiyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abi-abi, mika kapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikantataying panalangin na tiro na ning ginota mo. Datangin ka, yarian mo, mi pamintuan, ing loob mo, keti sulit, antibanwa,
salami keka antining pamamatawad ni kareng mi kasala ke kami manghae muke ay Saul king tukso nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o Ginoo King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, banking kasaupaning kakang pakalulo, barati kaming mikabus king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kekain kayarian ating kayupayan at inligaya manggaman kingalananggan. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimuri. Pakita mo po ngeni mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan. Cordero ning Diyos amin alako, ing kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos amin alako, ing kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos amin alako, ing kasalanan yato. Ibiyemo ke kami ing kapayapan, ibiyemo ing kapayapan. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaus kingapunan ng Cordero. Gino, e kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yag kasmiyay nga maano mo, kumayap na ako.
Oon yung pagpanawin, ako nga ba mong alipin? Ayon sa'yo yung pangako, makita ng aking mata ang liwanag ng iyong anak. Sa hentil ay tatanglaw at magbibigay karangalan sa iyong bayang hinirang. Ngayon nga po ay nakita nitong aking mga mata. Kaligtas ay narito na, pangako niyo noong una. Lunggati namit pag-asa. Ngayon nga po ay nakita nitong aking mga mata. Kaligtas ay narito na, pangako niyo noong una. Lunggati namit pag-asa. Manalangin tamo. O Ginoo, tiparan mo ing kapanayan ng Simeon mete hanggang emi ka pribilehiyong manakit king Mesiya. Manalo na sanang iting pamakinabang, iganap na ing grasya mo karing kaladwami, at isadya na king salubong kang Kristo patang datang yang, ban idala na kami king biye alananga, uling yeng ginumi manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaan timorin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan maging sulutamo karing aliwang tao. Salamat, King Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon.